Manoy mangtina umtasan sate jausi le devotion anangai jing ka vivar so jausi tu jing kan jong avelin jing ka phasalam ka hin bor ke bini chule jing ka hoi ta e musa wa devotion audio sim the ya e koi pa pa puthen jong thangwa la lawa chaina sang pe ni pike bini tuni october ni sim som da ke sang ni ta som ni langa satal de ni khonjang doctor e sang lojen aji chi ho hing ne ke pa na thupa devotion hi anangai chi kitta dingin ipakaw Jesu Krista menin tin na sangpin kahin ne kibni tuni khwa bible ko na inisimdo diwa idei sa uso hile sam number som thum da sigi changa rombong som na ni chang khat athupi khan lawa ki pumpi tun bible ka kito ate ka na thugil ta te ho anangai pan kitam te nikhan hi api levopi akilhon khom hloni na hile lampia hoin maya kita gan thei ki thupi nom hon ato nom ato thei a hi ti asim do hlonin a hi le api chun vo pizza gan thei ha sa ho chu e bol thei pin hon kin atui tu ingting nangin ham hi vo chamal phe hoi lai abat batna ki ana ki hulmin a hi tu in lang mi gan thei ho chu atui le sa phe me sa hitin jing an khat ve ne sa hite a hin ti na hi vopi chu akigel gelin ipisei ki sa na him nang dinga a tuina to ding chu ne khom na a dia na nei phabat na to tabang bo hiding a hin ke dinga ka phe ka to ding chu ka hin na pumpi ka to hiding hita chu me ati pi in a hi aji chu apin atui atu chu imalo a hi atha tha a anga agato jing thei a hi hin la vo pin wang a hin na achan ding ti na hi pakai ko ma ikipi do te nu le ine ju phabe api banga itu tho diu a hi pun vo pi banga khan be he la ikitu do diu pakajin ade a hi hi chu polin pakai dinga longthan thing ta gan ki hing ha to anate ka hi chutia hi ji chun supite pathin lungsit wang hin natipum piu chu longthan thing ta gan ki hing ha bangin pathin la thei dol ta in pathina ki pi vinti a ka tim na hi ve hi chu nalungowa thagawa na ho naw a hi ati na hi Christian ho pakai dia ikiphal do danu hi adat hoina tinga kiphal do loi jong atam da jipun hinla mai thai nu sun san tu banga pakai anei sun pi jong am da pun hi pakai ji sun gamla ta akona thei changphung amu chun aga tamte din agelin akine pi the jing na hi hinla ahin nai lu chun akinet na to banglo pe in aga I macha ana lo ji chun agaw sapmin adal hai ti bible la imul hi chutabang chun ga la ni him be na kilom mai me hiya ata ta a gel to banglo I hi lo na divin khan be helin pakaja ki phaldo o hite ti a ka tim hi be pakaji sudinga longthan thing ta gan ki hing kha a ikipi do thei ting ei chang ki ngai lu na hi asu beiding a hi ei dei bolnom na sana pakai dei bolnom na ha ta a hung sang zo a pakai lung dei I bol do thei di wa hi adang si chu pakajin a bol ding a hi tin labuji pan ai sei pi ve nalam pi pakajin a hlung lu nin ama jing na ki ngajin aman na bol pi nanti ati tujing ka pathin thugil ta anangai jause pathin in pathen bu chi tawhan sila avela chi devotion audio in sim ke ka si binjang im na chi wa pathin in dam na pitawhan ka ki pa